message on your body. Yeah, you know when you happy, then the I too happy. Me now want make you feel like you nobody. Because are you well and me see like my baby. So 12 minutes after, hey, that's why me want Shatawale. Mommy, Shatawale. family finna Do things right. oh, your love is priceless. And me know you want me highness. Yeah, so me say, girl, I really want to tell you we have to do things. And Equia Buachua Yado Matia, you do come out and I say, Equia, sir, on your money here, we. Me say, yeah, boy, we got in Kasam for move. Reggae, dear, a mum message. Omo ye bombo class no na say na what you say dey omo na say ye borege no a na say susupon for no susupon the right word no susupon for ongrafo mo so betwe me ala over every day yes ko you susupon oh anope wa bonyom abonyom musa nwum ni bi ono mo a da bia meka yo kwa banyuma emma message emma message who the cap fit let them wear it Rasta man show one stone I mean me the boy you there now Christopher Columbus Saddam Flyer he's saying that he's the first one who discovered Jamaica I see that. What about the one I did? The next reggae concert. Oh, but my favorite reggae song, Old Pirates, yes, they are redemption song. So die to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. Cause my hands was made strong by the hands of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Would you have to sing? Newspapers listening. Oh, takwa den sam no ha bushafo da bi ni ameka nyina no so me ka no mo wo so do no it seems that bibi ya na language bi a wo se o mo de Jesus na za si o enti me se ne Kofi Asan si wo so do so de Jamaican so no I have Ghanaian, I have Jamaican. Wasa ni sebre na abushafo ebraso da bonkrata na poso ene ye de be na wunya daily guide na wo hwa animu a daily guide asem a wo bi se no minim sa no ye no won sanka dada wo bi sa se takra de girls no wonum kidnappers no chese ye serial killers ana me kura em nwanwa so bisa sa se mo bi se nipa e se ye se skeletons no mo say 4 na so madwuma Pakwasi Oyonko Pakwasi Simpson Pakwasi reporter why ye series of reporter why ye ne nasem a wo ka no wa follow stories ye kidnapping kwala ye chese enokra no unreported you eti no se obi bisa so omo ye serial killers an omo dibone wo ho no mo afi no wo so ntoma apa eti na wunya daily guide wo se wo hwɛ sani asem no si kono a ye tu enkrampan ye tu nankasa ye tu baako ye tu mienu ye tu miensa no wo pɛ so obi sa se enhwehwɛmu ampanimfo ye ne ne eba out yi no ye betumi agina so aka se abantie wudu teke anyone a ya chi won ogini nyina no wonum ye nipa bi a ye betumi afra bosa wo ya tete nkura na wokunkum kwada e wo mpotemu wono mo asemu a wo bisa no na ho anu ye akire ye beba na ensamfofro wo daily guide mu ya wo ka sa NDC amanyokuo no sa Ghana card no ampanimfo ye wo voter region de enye kora report wa every one mo aba wo hwesa ne ene mekoso a yenye baby wo no mo ankrofo wo mo so mo ka se emfa website mra se nkran nko na nipa kakra bi kura ewo akade no a ewo so de bani bi yesi voter region de ubisa no amini wei eti requirement ampanimfo se ewo so obi nya ansa na yatumi atwo ne din so ye Ghana ni yesi voter region aye osi akwanya manipa bebre na no na da bonka che so omo de omakom na omo ko ye no se visa free yankro visa free yanka director of elections Brazil chairman ana say wo di animu say ye voter region say we free Brazil we do voter region wo mo say adwuma a wo ye no honom no wo akoye press conference
ya chese ensemu a wakagu won ye wakagu amanfo asumu an say mamu register wa bre so abekom no we register etu o say NDC wonu propaganda wo ye wo sa Ghana card no they've been exposed near Daily Guide watchro enano pay e de aba animu no na Dr. Muhammadu Bawumia Mr. Degeta ni o Mr. Degeta ni Ghana anhwe ya be kakra enum so ekuro be kase enko digitization man was say adma yefo wo Ghana nyina electronically and ye betua moka eti mu amoda so bo table so gbangban ne atuaka ne de ama na so dese na adi kofie no wo se etwam se dwuma ye ni bia wo ye dwuma Ghana de digital and ye de betua woka Yamfa the custodian the worker time infanto aso na MPP amanyuko ne nei abeto dwase nipa bi opeso ko ma mrahye bedwafie no gina amanyuko na beti so no ade ko no nyame pa memene da e na omo ba behwe na vet etimi akoso ye se eja na bekere abo mu sade eti ade omo ba hugya so ne ahwe omu muduro ene sade ahodo a ewo omu na da worker time ne fa etoso mienu ne nei ma me betimo di drisu what the ababetu montin was one am na what it is nipa bi ka so one hwe kra won obe running mate was one pair wonya na adwene so obe running mate bia omo man tan ba bi no ninim queen one pair running mate omo de man na onye was onye na no mo so om de be man there be say was watete in nipa bi ka on say uze mapanyin dada no say wotu franka na eden a wo so onya ne boafo ade ye say dunkatia na ekonti ono obam say why ne say near Martin. I said, don't get Diaba up. And on also what to say, Alex Mold, Diaba up. Nice, but Mold brother, no. Aha, the brother, no. Professor Jena, no Pokwajiman, Diaba up. And Alex, Eric Opoku, so Diaba up. Sir. Eric Opoku's own name, no. Ranking member, Greek. Solid guy. I drink and I lecture your UCC. Gachi. Ono ne de na say omo de badi anache say counter ba umia digitization say sika for omo ye sika sem ho adwuma no so vice president we be head the economic management team you know and all of that eti ba umia de ba no ayi ano na we yi ano say yana obi between ba umia ne say don't get say yana ye koye ya mamzu ba ko afi ko wi ase koye se bebrebe no ba I say don't get ya ba umia debate ne be de o be de because I see do no wono we fie nyansa why deputy minister Greek now which one also on him how a Greek boy economy no ye bi da bala do na kan say me matwa abeda ma ye bi de no ye bi da I see don't get ya kra say wasa security o security then eso dey da Debbie, why is security a young Kasanga course? Course. Wo Kofi Annan ho. Ghana Army Command and Staff College. Onye small mine. She. Masa, odi ni hujija, mwere mo fani ni agro. E je say mami betimo di drisu. Wose Samu pobiam na running mate ode mu ni di free na Alex no. Alex ni mum na ebia na so me koye no beti. Eni bi so free na okobi. Iti bia Alex ne edane ba bi ne be beti. Iti e won sam wo ha eni digitization na won sensem so the obokrata fresh custodian and then so the won sam ba na mampanyini wo aboni pa bi dwetri a nipa bi a wanya fisha efridun wotwe edekwa akosi aduasanum from 18 to 35 years. Wa mo musika ebinya 25,000 Ghana cedis. Ebinya 60,000 Ghana cedis. So omo fan kobo brand e omo fan sha adwuma se na mo ama no ma entimi enkoyie. Eti na ensem de edoso. Na mo monsaka de obokrata fresh custodian na afi waken kan ensem ahodo a ewo mu. Yemfa the Ghanaian Times and Twaswe na Ghanaian Times so animu osena se baby a efiri na anu ebeto odwasa wo himponi o wo himpon nana ofoyi dadiako na hwapo ne bo ne nyom da sibreja mna wo se kuro ye wuwura mu ye atwe ohene fo so ko bisa se hodwo wo hene ne yakum no yi eti yese kuro mo no mo obia bohu wobia na mo na chese wo hwe na chi se na nakora se yakum no a ene ye ne aka ye be de na so aprosifo so chese wo boban nchi omanfo ye wo honom no mo obia ensuro Northern Regional Minister Mentifido so afọ ye wo honom Owura Salifu Said en wodi atudwa se MMDC oni wo ye adwuma wo Northern Region wo no wo se akwadworo
chese wonu awadwene ho awonte ase wo se meeting bi ebeye no empanimfo atwetwem ho saa nti na ano ene wo se da bi asem ye dapono so de e bi ombeba no ma bantem evisa ahunnie se wo bete wo ho agyanan agya ye na agu monte so basa no wo se ekoso wo northern region to ye no wo se munyina momra ni enhwe wo bia mansi owom no kwanya ye befa so na ebola ene agyanan manfo ejija wonan wo kan se kura asa manfo nya manfo sebe onne ne wrofo wo ye nyina ye mpe kwan ye befa so atu ase papa nso okotena ase a o twen time wo hye ye nonkron nondu abo duba ko abo dumienu abo wo hwe animu a MCC ni DCC aduonu nson no emu nan ne baaye 4 omuso kura late wo so mbe no hwe omanim sa na obisa sa na munua no moy we say me I don't know I'm coming from my region we say I'm coming from my region no say hey chese modie ye ka huni a mompe enti papa ne say ne wo hu ni say DCC ne MCC ne omumpe neatness chese huni do omuchiri eti omo ama no asotwen wo ho de be ma wanu ano no yes na no papa no buafu kasa recording na wunya ebe boa pa eti ne ene the Ubonkrata the Ghanaian Times so de abano no na ensam foforo ye wo the Ghanaian Times ne kata family ensa de otim se awudi sam na a type ba pa na santimantemu ena bambofo se atutuufo woni ebobe sibra wa santimantem no mse say agensemu eti say won kwaya abaye enkoka se obi ton niema wo monte so ye kwache no wo mu omusi tutu atutuufo no omso omo cheche wo omse say anajo free better na ekono oh no masim ene adwuma ase ho no mo no mo ketia no mo na musa wo ye behu wabobobo adagya address rofrofo paper pa wani akibia ne achew na anu omo hya ase no wo mo so omachi nipa 36 wo mo nyina mo ye Nigeria fo nipa 36 Nigeria fo manko a no so wokudu wonum no wo mu gina wonum a ene oga you know chop oga you know see me oga you sa nto omo so omachi omo na say man ebi wo kra wo na wo yire kra na momo mfa ho omo tibi fro fanboy bra me fine na wo sam ni obi na mo say otimi you fine there me you good obi correct me say obi ne yire nam oba ba akoko ka kire ne yire ne say now this work you they do there, you know the tire. Make I help you now. So we are wife for the subcontract. Now imagine that oh no here now or say oh fine boy today there you know see me. The guy sometime ago be any ba could be interview na. Yeah, interview na me kai say Kofi Adwan na interview no. O me ask na say bra Kofi de unim de dada. Kofi say madam Pato jina wa trip. Trip anza no akọ. Anza ni atwa. Yeah so. Na eja yo sa ye ya hoi old place ho. Glen say you are one of ade china nipa ne hwe no wanya dwa na ye be ma na wutwam na wo frefre 1 2 gina ho no ma wada form he didn't pay na wo de sun free ye dedagu so wo de sun free so na wonya show wo de sun free ye dadam ho no e de ba be fa cycle ho no what dey say more prices so more range more baby school for no wo e no more baby a was o maku school secondary level ba on share dan course ro kakra no more baby omo eno omo baby a ayifo no so inkosofo no omo so omo de ya na me chewa be hu ba ha ye kwa ho omo no ya na omo okura uni mududu wo ya customer na so uni se me bank cry foforo no me bank cry foforo no adwuma na me ye no itina ana me minim bo bia investigative minim obi ono atimi frɛ investigative journalist e wo Ghana ye ni mo kwa ba uni se bi ko trekking na edi asem ebi mo ho omunim African countries no African countries no omunim ebia Independence Day Burkina Day say we mo big festival bi ho omko trek ni ade nyina omko trek
Baku bi am in interview I say on what to be friends police are chair mo fana mo fanya story. Wow. Yeah, but to us na yemfa the Obokrata friends the Daily Graphic yemfa to us. Na ta di enkwada no ho sensem di en ayekoye ne ade no. Ene yese abusuafo ni mienu, Priscillafo ni mienu kranche ene bentum. Oma abusuafo se afei de omo beboa na de ne na timi abasonti aka baako ene abusuafo no guso omo twe ho dawre. Se enoma bi wo se police fo timi ya no. Se de be ya betimi aboa ma no mani timi ada ho. Na obi uza no na wo ka asem bi. I'm saying and now Cassimi say, Asemi by ye media cran reportage. A quiet fast cansam, the to be an hard drink a crack, and Rami Humbakubi, and San Ansano said Humbakubi, or mattress the condolence to the deceased. Yes, Mumu ye, ye quayshu mu, most person won't cry to by force. It will move one when you're there free. Eh? Yen kan we Chelsea agro ye de tika wo de shank abebo na wuto Ghana Hana journalist mi hu dompe aya abuse no dompe aya to ne mona Charlie lovely na just no dey o forensic bibia na obi krata fa to sonson no en wo de aba beto aso manfo a wonya adwuma na so wo sha amanyo se ma chira bosume so e mo musika ghost names ya say ye be ye free Erade adum bibia digital idea. Yes, I'm now can ghost names be that show hobby. Oh, story ni. Also ghost workers must be expunged from payroll. Must be. Okay, so we're editorial, graphic editorial. It must be. Yeah. Editorial. Oh, na say your friend say and be and a vice president voice your boy. Also crack kind. Said the omode by GH Dua a card omode ba no. Eba be ghost names free. So sa ghost names in wo ho. Ebrebe na omukom e na brebe na amanyofo be ka che say ye free wo. NDC abreso free mampanida do benfo join versa tamis abreso ye ghost names ye TV. And finance ministers be ka kire ye Dwamama abreso ye ghost names ye TB MPP ba ye so wa ka kire ye say ye ghost names ama na ye asafo ma fokura be kire mu say kwan ye omo fa so ma ye adwuma no ghost names omo yi asave Ghana sika ghost names omo nyina omo yi bi ano ye yi bi na bi be na omo gusu yi ko ntini enhwe say ebia Samria GH card na ba no boy say eno bana say still e bi om dia na say ghost names no ma dia ire bro Samum o ma dia ire na dia ka ko ide ghost names ya nemre ya da so free chroma person ye ghost names ghost okay be a ghost ni ye hu no eno na kire say a systemic problem enti unza ye issues necessary challenges ne ba ye throw sika at the symptoms in the ensure root cause no dishonesty in the system a man for get rich quick attitude because nipa need one salary and only adwuma why for and so no in the also oni obi koko naive na osan gi obi sika de kanade ho basa obi kwa anya adwuma ni bi kra onya adwuma ni bi kra onya sika in this orientation there was a fight I guess we do technology betimi ateso kakra. But technology nipa you can say nipa no operate technology and so ghost names obi ghost names yasema ye kan sankrofo kuru ya ye kasa Ghana ye dia no mo ka bi ye ka Ghana ye dia etina abai sisa na no manum ayede no manum ayede ye to manum dada ne de ye hyeda hu susua bia wom enso abre bia manyofo manum ayede etidie be pa na mo ba power amunya mo kotra opposition pe so na wa uni opposition abrabo opposition ho ye nyina ye te oda dada memeti opposition efri se wo me be pem ne aban bia ma sika etimeti opposition dada etidie na wo opposition ho a mo betra mu so esan se ye to banche moto ye to bode moto se de esi boy brand sa na mo bo se oba power enoma bi ho a ebia ebibi ti se fa ngo benya coupon ebia light bill bi ebia water bill bi ebia de bi eti sa no no man de baby on account here obia ko power obrane ye man oba opposition pe no asha asesu na ye na ya tena mu fritete obi bosome so aban bia kwatam ska man je se de emo anye za and ghost names phenomenon in fi because onim say ye hu say ghost names was system name a omo enam won so ma sa de ne ye esi ye no ye nya won hwe in at worst ye be transfer because me a civil servant in the be transfer o transfer ni pa now the technology attempting to use technology and ni pa na be say aba be operate
The Chronicle betwa so ewo ha say na Chronicle nim so manfo be ka ya be na nsan ne na ye boss afo ya wo hwe mayin sa se ye nkwaye ne oduma nkwa bobere atwa emu ahia so owura kwaku asoma kire me ye born ne wa afidie so say was a Ghana manganese company where Juma Waya no Kasuson Wabo my Ghana. Just say so she can't find you, says she can't find you. Eti Kabe Brebendi, are you adiana? Kabe Brebeno, the Anya, so won't bet to me as some eti a Jumano, Wama Crossune down, cross. Now, send me better, Janon read my first papa no boa. Was what empending for poor dead man and yet my phone on qua. Wamuse papa no munim babia, sa what it in no more ye no chase omudi free for Musa something no correct that a Jumano or more will be aka. A free resante wa ye Jumanoa, Kakranka crab bunyano, a record chessable mocha, eti babia papandin information free no, Wamudi or Montiasie. Now obie, as some way chase Ghana pa, what I say, Bibi a tremble Gambia. Ebeto just say Ghana for 99 nipa mako 44 US manum wo nipa ba ko kura yira hwade a woye nipa 44 Ghana for anu wo so wo Gambia wo twampo nya Gambia na ya jame se hwan ma yekum won na asem ni di ka ba kwaku me sa bre no wote adwa so ya jame ka won de wonim ho hwe onim kom fa so wuye ene wu ko international criminal court a yesi adansia beto wo mpanimfo no a wodi anim ku Ghana for no ba kwa di adansia se ya jame na ma order se omunku Ghana for no enti ka new evidence abe wo say o mayin panimfo gina so na nipa no a yekum wo no yetumi pe compensation bi ana say justice for abusuafo no beto ne yesi mpanimfo nya enwo hwe enti ne ekuo bi efra wo Asila executive director ya aboda no William Nyako Esquire no odi atwedwa say Ghana ban o say toda mpanimfo no wo ma bro say Ghana for 44 years nipa 44 ni wuye no. What is a bako a papa a minister? And a bako papa a politician. Ma obi out penny be a dish and can never be a benu kruma. Koto de Navoje. Newsday the Obokra and Newsday. Was Ukopium was net and any penny for Madano, Director General and any deputies. Yesiska or Mori and Yiska Ketua, Yerko Brania Ketua pa Obi. Ya de show pampe ma why ponko kra wa pampe bed sin na ko de bi e be kwa kwabutu sampe modu e na central region dede akos wo MPP amanyuku akache ni nyina afa opanyine e kwa obuzi e kwa afa so e dia suspended no ne de Obokra friends the Newsday what the honsem aba na yekono happy belated birthday enkoma maulawe huze we free one na e friends Ben akpe yene na ne wo ha we security man nti nti no wase be a good boy na brofu there na atro no Debbie happy deleted happy delete so deleted obi events Justin Samson wa dum 106.3 FM na person na ye de ebrem no